o le evangelia Mataiu. Mata upu e lua o le malanga makoi e sa ili a Yesu. Ua whanau Yesu I petele e mai utaia, Iona po he rota le tupu. Fauta, o mai ai makoi mai sasae Yerusalema. Ua whape mai. Po o feo I ai le ua whanau mai o le tupu o tangata utaia. Awa ua mātou wa aialo na whetu I sasae. Ua mātou ua mai ai eifo atu I ante ia. Ua whaalongo I ai he rota le tupu. O na atu vale ai lea o ia atu a foi ma Yerusalema uma. O na ia whaapotopoto I nai lea o le au whaitaulanga sili uma, o le autusi upu uma o le nuku. Ua whesili atu I ante ilanto. Po fea e whana wai le keriso. O na tali mai ai lea I ante ia, o petele e mai utaia. Awa ua whapeo na tusia e le perfeta. O oe foi petele e mai le nuo yuta. E te leto pito o na whatau vai a li o yuta. Awa e tupu mai ia te oe le whaipule. O le na te pule I lo nuo Israelu. Wa ami le muane he rota o makoi. O na matua sue ai lea ia te ilatou I ona pōna I lo ai le whetu. O na ia awina atu ai leo I lantou I petele e maua whape atu. O atu ia o tou. I nā matua sa ili ia I le tamaititi. E a o tou I loa. I au tou whailo mai ia te au. O au foi. O te alu atu ai e ifo atu ia te ia. O latou whalongo atu I le tupu. O no latou wo ai lea. Whauta foi. O le whetu na iloa I lantou I sasae, ua muamua atu I ante I lantou. Wo ina tu mai lunga o le mea wai ai le tamaititi. Ua lantou iloa le whetu, o na matua tele ai lea o lo lantou fia. O lantou ulufale atu I le fale, o lantou iloa ai le tamaititi ma Maria lo na tina. O na latou whapa ua I lea mai fo atu I ante ia. Ua talai foi o latou o loa, o na latou o watu ai lea I ante ia o mea alofa. O le auro, ma le pulu lipano, ma le pulu muro. Ua whailoa I ante I latou I le miti. Aua nei foi atu ia herota. O na latou o atu ai lea I lo latou nuu I le tasiala. Ua o I lantou, whauta, o le angelu o le li ua whaali mai a Iosefa I le miti, ua whape mai. Tula ia, I nā ave le tamaititi malona tina. Ma sosola I ai kupito, ma nonofo ai se ia ufa yatu I ante oi. Awa o le asa ili he rota I le tamaititi na ia fasioti I ante ia. Ua tula ia, ua ave le tamaititi malona tina I le po, ona o atu lea I ai kupito. Sa iai foi o ia, uo ina oti o he rota. Ina ia taunua I le afionga le li I le perfeta, ua whape mai. Na ou wala awina lo wata li ai ai kupito. Ua iloe he rota ua ole ngia o ia e makoi. Ona tele ai, lea olona ita. Wa awina atua ia nisi e fasioti I tamatane uma, I petele ema e o Iona tua oi uma. E a fua ie ua lua o lantou tausanga. A toa mae ua pito ane iai. E whaatatau Iona po na na matua sueina atuai I makoi. O na taunu lea o le upo a le perfeta. O Yeromia ua whape mai. Ua langona le leo I rama. O le awenga, o le whetangisi, ma le tangitui. Ua tangi awe rasela I lana whanau. E le mawhaifoi o na whana ina o ia. Ono I lantou ua le ai. Ua oti he rota. Whauta, o
le angelu o le li ua whaali mai a Iosefa i le miti ai kopito ua whapea mai. Tula ia, ina ave le tamaitiiti malona tina. Ina atu ia i le nuu o Israelu, awa ua oti e na sa ilia le tamaitiiti e fasioti. Ona tula ia i le o ia ua ave le tamaitiiti malona tina. Ona oa i lea i le nuu o Israelu. A ua whaalongo ia ua whai matupu i utaia o areki lao o le sui o Herotalo na tama. O na whewhea i lea i aluantu i ai. Ae peitai, ua whailoa ia ante ia i le miti o na alua i lea o ia i le nuu o Galileia. Ua ofo i le tasi a ai e ingoia a Nasareta. Ua nofo ai, ina ia taunuu ai o le upu o le au profeta. E ingoa o ia o le Nasareta.